5 ya content creators ambao wanatuwakilisha vizuri kimataifa. Namba 5, handsome wa dunia. Namba 4, Bi Mdoli OG. Namba 3, King Pussy. Namba 2, Uncle Nzara. Kisha umenifollow, umelike, alafu shuka kwenye comment hapo niambie ni content creator gani ambaye anatuwakilisha vizuri kimataifa. Namba 1, Zero Brainer. ركز كل الجسد رونالدو ركز بابا خطيرة بابا خطيرة رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو